bo ewia nso pie be boy hia ewo nnuama ne de ka kan ma ye no ono nso akwakwa na ensema asisi ewo abra kokokoda bremu ayesi adwa yensa so de nam ebi ene se mrahye bedwani bi kire se wi de emfa so de bi amre Ghana entiye hwe na yentu asemfri Ghana kra Sanso ana Dr. Ayeni nso de atu dwa kire se wi no ye legalize yo Ghana foi for Emmanuel Apia Kubi oya assembly member Emma de shewa Chimabuabo electoral area ene wa bie ensuo ano dwan amane manfo Owura Jombu adu sese ye ka sei ya manu dibra foforo ewo NPP aban ni mu ene akwakwa ye fia dent se de munim da no eye Frankie Friday enu nti ebetia si ene gidie nsemu na ene gidie nsemu no ye beko South Africa nyumtini ba ko a oye abayuwa na ogidin pa wo South Africa ne wiase afana ni na okeka ko nanso owo sefie owo zaman sana bakumfo owo sefie owo na pakan abetabri abayuwa no ko abayuwa benya tenwaso Abusua sanso na nigedi ensem wo no anyomtufuo bia kom ho abom krom ha kire se Play Ghana ti wonom edi nkyerɛkyerɛmu bi aba ye no bɛboa ma eye enwomto ye wokrom ha se emu apagya kwam wei enya fufuo bi na nwume yesi adwade baba so mo se enwume nonsia akan kase aseda wampam aseda soko se de okoto sabo akraman sapata so etafre silver mu a na enipa da sani ne pagya ni si wonom sansa abo akraman mekaya pata de na wapa akraman tumi mfoda ache nipa sa anye minua pa akosi a na ne ebeye atija awon na oboko no page na si no ta free silver na se omo na aboa makrama na akosi wono afi nso entesuo ngo nante sa nso na ansa na homa behu soro no na enamdua so enu nti ye de aseda wampam aseda soko de wakona kono ti so babu na wasi achim dan dwom kodigwa ma Tulips M Hotel ena afi Afrakuma Community Hospital sanso ena Campon Travel and Tour wonom so ekurayemu ene enumre Ghana de shemamba wakenkan fo ye me afia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum na kaisha no so information centers ebru aduonum ekọ aduosia ebi ewo bono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu bi eyo chinanti information center wachim yasewuru ko sam ewachim achiase God first Robert nase ewurade na ewachim apreku dimpa ene mempa asem ewachim asene adwempa wogina nkọ kan nyame ewo achekrum David ba ewo kudokumi osono ewo isem yani da so na ewurade ewo kruba sidie Yesu tumi ye ewo achim jaha aguna twafo information center papa no be nipa den ewo achim abenasi peace asomdwe ewo achim batabi edintrom ewo achim kokobin AKKKB eno se wa information center achim anyinase eyadom ewa keka no krobo tokua ewa achim odumase chidom information center achim adubiase som nyame worship God ewa chirimenken na napia information center onyankoma se die kingdom come ewa police evo achim okumanin abuabo aka abonhwa wonum so agiatuma kase womoto apetefo adwenche no fa 0533898915 text message ena WhatsApp ya bekenkan amon afi Facebook live onso eya Ahenkan 93.3 FM na do adwenche no afa ho afi nsam no nkyeremu ene ne mfitiase eni Ahenkan FM Ghana de shemamba mayenhye enure no nsi Akan Kasiebo no asese ukopiemu ewo Ghana mrahye bedwamu a ekuoku ahodro wo honom committees ahodro na committee ba ko a wo mo no mrebi abamra sebedwe bo motena so beye nafua no mako aduonu ba ko 21 days wo motena so ahwe se asem no kra no ye de kwato mra sebedwe mu a ehu hia na etibasum kuo no ameka ho ase wo mo chairman Dr. Dominic Ayeni wo de atu dwa ye wo bo amane akirem se emprempre nsem bi nenam ya Ghana fo bebre no a wonom agia boso ka ho nsem wase wi bronsam tawa ya gia tum krom ha Dr. Ayeni kire se enkwofo bi no mo keka ne nam so ya gia tum sese de obetimi adua wi
wi no krapo no sa wo de kwa akwaye dura yabema ho kwan na cortex fo no wa munya ohwe wa munka kutu enka obeda wasesansem nyina da yehodohura dansem eyemoguo Ghana fo monhwe na montwe mu humfiri mu esansa ye ka se wo se emre bia ni ho no mu a wo mra hye badwam a wonom atintim a kire se obi enkodua wi ana obi emfa wi endi dwuma ewo krom ha anya watu ane nsem so wo ba mane echirem se ye ka se Ghana mamramu o ene de wo munimu no na kwatesefo wanom ehihye mu no wo munim parliament de obi anim ene okenkan ba bi kura ye kire se ye ka se so obi adua wi na wi no na kwatesefo koso ni mu se kabo a oni ano yane wa asembo ne papa nipa kura no he or she has a nut to crack and ya ora Dr. Dominic Ayeni what one nsem so no ba mane acheb se emprepre asembi aba betodwa asembi aba bedamra shebedwam yamra shebedwam ho no asemu ada ho ne se yenhwemu se betimi age wi atomu anantia ho kwamodie ene ho anobaba ene na ekoso a ebi se ye eya gitumu a enya hwe ebi nso se da bi mayenji ntum no wo kire se nyame anum ne kurani sese no kwamodie ekoso nyina da no eye enkomodia ahudro ya efasa gina ya ye kwa kwasie se ye beji atuma na se ya nyintum na se ye ka so emre bi wo dada ya emra no eka se ubetimi adua wi krom ha de nyame anum no kura ni obronsamatiko emre bia eni hono mo a wonom akire musa na ne ye wo kireche ni nsemu bie mu a na wo ba mane achem se emprebre ya ye ka se emra ya ye di su krom ha ne se onua anas wo ya ukwakodua wi na ye so mu a aban ni hihye ye mu ne parliament fo de omunimu no ye be chewatum se yanche wantum kura no a ye di sika bi betu tiri so se ye di sika tru tiri so na se wantimi antwia ya twanya na se onua no wantwia ya yetimi san kwa ekomranim na onua na wantwia sa sika no ya safu akwani asa udro bi so kura nya china tum si ya fine no wo so wuntwia fine no enti abechi watum wadam enti emane nya Ghana fo se ya jiwi atum nti utimi na mwa ohyiwi obi anka kutu nka bede o ewa fichire wo se o sand no ena lomi oil lomi soil ehwan soil clay ediaba fertile land masasi ya dama fichire ho je udua bibi wo so a na aba enti kakra bi no udi kwa akwadua wi ukodua wi pe danta wasema. Mr. Speaker, it goes on to say that a person who commits an offense in subsection 1 for use is liable on summary conviction to a fine imposed in accordance with the penalties specified in the second schedule and an additional term of imprisonment specified in the second schedule if the fine is not paid. So, Mr. Speaker, this puts it beyond doubt that Parliament has not legalized cannabis for recreational purposes and that anybody caught using cannabis for recreational purposes on the belief that it has been legalized will only be putting themselves into trouble. Mr. Speaker, in the circumstances, your committee has recommended that the legislative instrument be allowed to pass in accordance with Article 11(7)(a) of the Constitution after the mandatory 21 sitting days have elapsed. Nipa utini kawanu na ya chama de subsidiary legislation committee basumku a wonom tena asam so beye 21 days se yesi ya de emra bi ba mrahye badwabo omo hya dat na se ya womo hwehwehwe nsemu ansa na ya de asam na ba beto mrahye badwamo ankasa enti womo chairman na wote ne nka Dr. Dominic Ayeni na nsem kro ya honam so ama minority chief whip osanso ya mrahye badwani ma de hye wo adakulu abeto ampeso aso Oluminyafo Kwame Agboja Gavins ono nso de atudua kire se wono mpo de eka ono nko ebodie bidin na nkasa wi hu nsensem ya abetom na hyebdefia ebinu bompa se yanjintum na enya lega e wo Ghana anum se de bia obi betumi akwaje plot ene 20 acres 30 acres 1 acre 3 acres 2 acres se ade yede aze mede kwa kodua wi Osi sa adwen na aba ebinmu tim se yanjintum na yenya kwan emfa wi dia agro wo Ghana no
oso no nko ampo de nka onyi ntum na enyi ntum kina esan so si wi no ase de aba emna hye bejefie no omanfo bebe na wi afi sunsuaso bone a ewo wi so ena wo mo dwen sika na mfa so dia wi de beba nko an no nko an na wo mo dwene na so wura Gavins Agbojan eche say wo hwa mfa so dia wi de ba ene adebone a wi de ba de eye bone no ehu na eya se binyanwa eya pa echi mfa so de no adebone no bi ti say obi tumi num wi ya onama owu light pole ana hu se light wire no ene na namwem pe no kotokoto na kwame ade ya se o eba bebom so nche wasa mekoto anza bebom watoto wi ni bia ma na nisuo no huja o chese bi no tumi no noma na afidie ubewu na yesi ya friend jonki chese ka bo no so abenya onte owo mpe wo so hu tumi tena sesa na papa fu owu fa ho na se wi na aye ne atete na ne se pansam obi tumi no num bia afi na oye na ade tesa koda ubisa na sima me na bome odi ma me se mi fa nkoto bi te wi enyoma etumi ye onipa redium no enya de ketua obi bonso agbo no kuro si wi tofe na de nanum na omokumukun beju se bia tonton bi no anya otafre na wi tofe ebi no tumi ye yase ye ne yogurt ne ediagu yogurtum ne yagbo guna te se kwanya wo mo fa so num wi no se se o ma ya ma kwanya fa so kwa obi kura guta wan hwa dwempo emma so owura Agboza Gavins kire se ono de on force se wi no ye ma ne tumi bi na onya kwanya hodindi ne hene wo Ghana ne yentumi nuadua yentumi hyehye yentumi nonom e wo Ghana a obi anya hwe ogokaze na do owura se Ghana mra ma yakwanse yanhye asembeni entinga be wo bi no de wi ennam asoda no kwasiada pan ani abere bompae ukobisa na abeti zovo na owura Ghana mra ateko wi ni a okotu ateko 423 aziyanhye na Ghana mra na ma yakwanse yanhye no de nam Ghana ka Ghana be ye de papa bonso wo atrotro no obi ababefo na wi nsu gua pampam na obi di chi wi tafo aye got de wa nso de wa ho wi de ade be se otinu we be fu ebi wa ha wi no afa wi wura empacho fa me wi wura empacho bra owo de ya chi wom da bi owo de yogurt wom da bi owo de aye ne tofi ni empacho ana mam tofi de na bi no wa yama no no aba me pede ya hye bi no wa yama no adin ya wi yama ne kwan se chese mra bi ma ne kwan se yendi emfandi dwuma Ghana tina ekwan hu na wo ma eton ade okwan hu ni station si bon se obi be sore adin ya oton de am ton wi no ordinam ento bi beto no de abetina kam ni watwaja tum no ohye wo ahontumi nka hwe adin ti Ghana mra ma kwan se yenhye ana yendi hu dwuma e wo Ghana anum sei osinti sie de ni bubusa nwoma ni na ye mawi ni kwan se ye de mra bi ta ne to ye betumi ahye ye betumi anom na no ye no bi si nyangobo mampani nana do ye too much yamisha pa se de kotintumi nche se omani se yanhyewi enti sie mawi ni kwan ya owura Kwame Agboza Gavins kire se de besisi wo Ghana no ano be ye den papa eno nso a wo hye wano ba pa onum wi na de wo mo chan se wano tumi ba ma ade abenya bia obedi unyanya nipa kura tumi di enti bonse nipa no sore no patututu na oti anya ye na wi yama no kwan se yan hyehye nti ebi obi nso abia wi store a oton wi awodo bia benya bi na no patututu akwoti bi ade atu nanum tofi na de nanum wi tofi na omokomoko owie no obegina koku hu a wa hewi ni aye fine obeto koku ana obeto banku ana obeto ofuo osisa ni mawe ni nanu ka be ha adwen enti ko no nko de maye makwan maye nsososo emma wi no emma medi dwuma na mmom ensunsuanso bone a wi ni de ba no yentu ye ni te ensi saade no sumom se ya na ma obi abrabo aye basa bonsa ma obi aye tatantan bonsa ma obi hu bon kan ni na aye wi nsangyirane enti osi yemfe ni hwa saade ni mum sada be ya wi ama bodamfo doso wi ama manfo bi abrabo sai wi ama manfo bi etese won bi papa bi a won betumi aye e wa brabo mu wi nti bonsa sanuma we nina no
wo mu dwane fru no owura agboza se yemfie ni hwe saa de ni mum na ono de ogidi se siema wi kwansa anya dwuma oman mu a emfa sika bi amre yen entumi meye economy ni ye entumi fampunto bia emma na mum ebeseye atete ya pansam ye kura owura kwame agboza kire se Ghana gidi se nyankopon no ma ode adom ye no ene betumi age yen ana betumi ama ye sikasam akoye di a ene nkenya wi mpo yesanse ye wo gold wo ho ye wo koko wo ho ye wo timber wo ho saa ne ma wani na aguo na so ni na aban na bunani aguso akogi e-levy atum ama na die wo mo person mo de wi eba ene de nya de on be pene ne apene kina na wi die ebe se yen. None of you is ever talking about the potential of abuse and how that can degenerate into mental health problem we already have in this country. Why are we pretending that this is going to solve our problem? Ghana is blessed enough with gold, diamond, everything. In fact, just recently we passed e-levy. None of this is able to save our country. Why from this thing that we is coming to save our economy? That it's we. What do you mean that it's not we? It's we. What is this thing that we is coming to solve our economy? Save our economy. Mr. Speaker, I believe the cause of mental degeneration, Mr. Speaker, if this was to be a situation where we can control the production and the use of this for medicinal purposes, fine. Onipa mochi so kasai ayo nimnyamfo Kwame Agboza Gavins oyamra shebedwani ma de hyewo adakulu abeto ampeso aso ena afi ko mra shebje fio no mo anso a edonkuma no wo chief whip eno no ne ena mo tiye Yankwa yani mabusua na wo kire wadwen 0533898915 0533898915 Facebook ni YouTube so yedem yakwa yani mu abusua enkrata every His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo atena Kasiebo aba ya krata ni mu nsam woni se kane chochorofo pani de New Patriotic Party eni pipi amanyokuo no emprepre ya ye kasei eye owura ejombuadu yabo ni din se wonkopiemu ewo State Interest and Governance Authority siga na wonkonko di ni nkwi nkwhwe akire esam se owura na wo ho Ambassador Edward Boateng wanyamfie no aduosia 60 years na pem enunti June mu on kra June 2023 mu ena ne bre no enya pem ya ese no okọ na homigiem na moso ema na Nanado Dankwa Akufo-Addo etre mu se wo de 60 years na to no na ewose wokọ na homigiem June kra no a ontrem kakra onya adwuma na nkonkosi November emu 2023 eja Ambassador Edward Boateng wotnemu a November nsunsu yatwamu tina wose papa no kofie koje na home 60 years de ahomigiem na eso okranti ena na Nanado Dankwa Akufo-Addo nso ejina eye Governance Authority Act so Michigan State Interest and Governance Authority Act 2019 at 990 wagina so ya wose ombo obi fufuro din no obehwe akire enti ya kasai owura Jombuadu ena His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo wagina amamra so womu ehwe ma aban dwumadi ahodro fan yo eniom ahodro ekomu otimi bua ma improvement ni ensesaya ahodro eba no wabo Jombuadu din se wonkonkwo hyesa asoe ho na wonkon keka nioma engum sane ebeya aban dwumadi ahodro wodi enso no emu enhyehyeye ya enam eye ankura dwumaku ahodro ewokrom ha se ena afenso aban dwumaku ahodro ewo ha se no nam so emfa empuntuo ene nsakiraye embra na wohwe sigafo no wo mu dwumadie poten pa ene se mekire aban ya tisue wo mu amamuodu wo mu buo no eniom ahodro ekoso aban dwumaku ahodro ewokrom ha se nyina da no eye wo mu asede so mbehwe na saa dwumaku ni nyina da empuntuo abusu pompon abusu wra ediama omo enti owura Jombuadu nyame aye nadom aye kase wono ena yaboni din so wonkonko ye pani Director General ewo State Interest and Governance Authority krate ye ba ye owura nensa ehye eye chorochrofo ewo Nanado Dankwa Akufo-Addo na tena ye Kasiem nana bedi etuo asante twa ensam ne so na meka wo se wasugusu ya wutie nwume no nsia kan kase yi ewo
Ahenkan FM. What wasum? Na dwenche no fa 0533898915 0533898915 text message WhatsApp ya na dia for baby opibia no bi odwan pe no de nkakabo ope SMS atobra SMS ne de eno ne ye oposi ni mu lai eno no ne ngofobia minimum de mo type o mfa WhatsApp mu ni bi tina SMS na no atwafo Yesu moja phone so na dia fa yam afi WhatsApp na ba Facebook live nso Benada Dauruma yedem yopo afi yentoa ensem ne soyi assembly member ma de hyewo atema boabo electoral area ewo Brim Central Municipal Assembly mensini mu onumnyamfo Emmanuel Apiakubia dodo na afa no AK Amokache onumnyamfo Amokache omanfo bekaya abra coronavirus COVID-19 unity ana Ghana ban eyese sadia yade yabaputupru a ama Ghana fon dwan wo mu a ye ho papa yen lockdown by wash your hands regular by wear nose mask by just say social distancing by sound mo we ni na by ma fi de na brabo no yafno Ghana fobi ebirum si sa osum dwo na ye wade a ho to pa o wa som dwe e wa ho to na onis campo a san de coronavirus ba ye be chere Ghana fo nyansa pa ne ma Ghana fo so dodo na di wo mu hu ni kama sanzo horo nsampo abehoro okọ bank obehoro okọ soro obehoro okọ busumfie mpo a obehoro wa horo busum ne nyade obefiu ni na coronavirus nsenchane ne sheki hu bia oba beye ewo wiase ni na ebiso Ghana so na abra COVID-19 ni tisa na abrabu mu akwakoye din kakra esansa na nuema sade esie ya nuema dada no na afie de nhyesuo bi abetototu bi no so abetititi binum so e de nuema bebre mra bia begugu ho eno nam soma Ghana ban His Excellency Nana Adodan Kwakufa do yese sade be ya Ghana fo eho be han wo mo ewo ahon papa abrenu mu nti yemu nso free yenda light mu free na yebu nso free ibu no na ewo sa ban no tua nso yebu ni na no aban ne na efa ho ka enti saska na eba no na yede ma obia krobia agene de na atuma boabo de COVID-19 brenu mu sika na faso wo munya free aban mu no asam ni be ma mfa ntwe nanum wa mfa nkori prekontwure ankosa nkwan anche na suntom ti se car park ankosa nkwan raw lebi onumnyafo Emmanuel Apiakubi aka Amokache tena se din no se sika ya abai kra den e betumi ayede ama aboabofo ena one unit committee members oba Joyce mo oluman mo oni kebra komo ene wo ma ekeka ho owura asoku I tell you honestly womna tena se dwene ho anom se sika die yemfanye bibia eso baba mfaso ama obibia eni kwanse edi anani kwanse bakofo edikon botum eno mpude nkanyankopon nhira yen ena kana nadompo ebesan tueka intenie one ne unit committee members tena se dwene ho anom se okay COVID-19 bremu ni mfaso ye yanyan yemfanye ensuo sanse ensuo wodin ewa aboabo anum se efa bi titru ni se ensuo etwa pe Ghana Water Company Limited for the twa na asema baabo enu nto nyamfo Emmanuel Apiakubi assemblyman aka Amokache ema wom de sasika no eye mechanized borehole na tank esi so said etie nie se bem eno ma to ase tiles kama ede chippings egu ase eno ma ye tab nje se ensuo ne said e boa aboabofo no ensuo no mabu ni freestyle ntene ena amamere ne amane kwanso onumnyafo Emmanuel Apiakubi tonsa frempinfo bi free Brim Central Municipal Assembly to be free mia wodo bebre na nanoma trankonya ena ba no mu bodwa ena mu bie ensuo na no na ensuo e ba bia obehun sesi ewa achema boabo eya aboabo presby school mu ho a oba abo sesi ho ya to ase tiles chippings egu ase ena tank tele esiso enu ni nsuo numnyamfo Emmanuel Apiakubi ema womde aban sika ba COVID-19 brem no eye ema achema boabofo we ye mfasode kese pa onumnyamfo Emmanuel Apiakubi aye ediama achem aboabo ene na dehye na abro ni nsantwofo kasa ne ewo dwumadie na se ena o chere se sika bochi a womde hye ade mu ye se adwuma no ene nam titiska 600 million a eba enemre sika ma 60,000 Ghana cedis na so sika no mpo efira aban mu ba ye no na endu
sa na so hwe ma wo mo so ho akom na so ni nam no onumnyafo Emmanuel Apiaku bi hu ne se ade a oye no eso beba mfaso ama aboabofo ene ade hye ni nanti oni unit committee members wo mu na agitum ade ahoden ene ne eden aye nsoi ama samikin eso ba mfaso se tam emfaso aba enso no so achema aboabu skumia no etiabe abe ubenya kokono ubenya doka ubenya nsefuo adwengo mefin nini na tezemfaso na abaso de ebebri onumnyafo Emmanuel Apiaku bi to anensam so no sande tudwa kire sei enso na wo ma bia no enne amamre kwan so no o ma boabufu abu nso ni free ya kosi afia ye ba besimu afia ba besimu no bosumi edikan ni da edikan pe efiti sabra no kodi obebu a obetueska esan sei enso no eye light ena ma na hoodin mo mutumi de pompe ebiem tank no etumi pai pipe no etumi sei bibia etumi si ewo nso no sade bia wo mbenya sika to o machi ama ochina bi bibi kosi a wo mbetumi de siesia ama nso na koso aye ade a eyama aboabofo ni nti efiti afia ye babesimu kono obefrase ajejen kakran na ma bibi sei a wo matumi de aye ana water ba wo matumi de atua na nso fiti afiwe abosumu ya kakra na fu kakra aka ekosi afia besimu ni de aboabofo obia bebu nso ni free na osi efisi avewufo mu de a aboabo presby school mu de mono mu bu a mu ntweska ena afia aboabo presby asafo so omusu bu a wo mu ntweska wo ma kan de fiti afia ekọ de ubetua bibi kakra na en afinin simu de ana yendumu ne de eyekwa ubebu ni free yentiensema amokache di tudwa ye sa dwumadi edema aboabo presby primary ene aboabo mani na ohwa ena insu ho eden pa nana insu a ewo ha no ye ebo a ye ne cafe na to makoma so se sitimi mechanize enya fe na kola ba school no na obemiamiade na ewesi time nti nyame adom ye toto eche adofo bi ena omu be adom ena metimi aye sa project yi ede ama aboabo man ehu sika no okeka boma eye kane titisika no ya akobe 600 million ni nan se sa dwumadi ya de ama oman no school for no omu bebu ni free eye aboabo presby mission so free nemum de omu ni se esan se light ni use nti ye bejum bibi kakra se ne be ya bibi se wo ho a ye betimi de be maintain insuo no but for now there insuo ni na free a obi abu afie besim no ansa na ye be start atua bibi kakra ne de maintain no onimnyafo Emmanuel Apiaku bi aka Amokache achim aboabo assembly member esa di tudwa kan biem se akanefo kakra bi brother ebeya na assembly members abato no koso ebe fransa no pa no nso nkosi anyimre no num na abato no bekoso na onimnyafo Emmanuel Apiaku bi fa sa akonya no so wabra obie nsuo na no mechanized boho ama aboabofo no kache wo mu nyina se ewiase die onim kwan ne ya yesoma no ena de wai bi pen ena ya ekase ontoa so na omanfo ni nanim de otumi ye na ni eden anu mpunti omanfo bi fan mi pe bibia bi na so no kwa assembly ana owura ba bia na se eche bibia wa mu ani anya den efum broso enti no opa aboabofo asampa pa no nti ena omia nani eprenama wa wo mo no ne sa zo nto owura Emmanuel Apiaku bi se de bi obeto akoso aye na dwuma kosi se bria no ade ama no ho ana bria aboabofo ni so eye afidie wasom yen ana ono ato na kwantu so no ne ode ato na onyanya mu die aboabofo benada osom nto aba ne bum ema no o de me catch me manfo no say yesi de ofudu apa no ene epia no nti babia akwakodu no de ope bibia akokotoko no so yendi na bro ti me sere me manfo say edu a omonye madom na omonto aba no ema me na monto aba no ema me and vote for me. Onimnyafo Emmanuel Apiaku bi assembly member ema aboabo electoral area dodo na fe na mokache ne ena moti yeyi wa abre ne obie mechanized borehole ano ama aboabo man no eno ati achima aboabo adehye bi ebo onimnyafo Emmanuel Apiaku bi abazo se wo manya assembly member pen na de wa be yotizo sisi ono amokache de nyame enum ne koni oye adwuma na wo mu fili na ngasa ensemo mu de tudwa no yama ne bofo na akua depa ene nana ya akumi wa ebo abia no
Just wa me ni achi ankasa na msi aba no ye fa ne suru ankasa ye fa ne too sure no na ekọ umpo anabutu ana ekọ honorable apekubi jenu abakope oba ye no esamagro juma na no mo ka wasem obehye mu kina na me yebi oton samagro fo atade ma yen o my touch o my academy ze de samagro no edipa bonu fo mu wom ye ko samagro no mu ti o hwenwa ana me ja ye ti samagro no de o ti obehye mu kina abrewa te same petiwa no abagim insurance no akoya abrame na me ntoma han wada na matu na so ho oden pa ye se ni atwe abula mi ntimi ntwetwen aje se misiro obi no akọje twe abula ya maye enso ye de unya ba ya de nya so benya obi aso awo na waso awo enti aba ne de ono ane eto ama no ona abo wa na wo kọ na butu kacha na bo sanyami nsira no onto ne kwa nnem oni akosi serade be fere no ona butu onyami nsira ye masa eye onabo amkachi na aboabo man Tuesday ni duru ho a yankopon ka wo makoma na wo monto aba no ma Nezo onabo too sure ena na aboabofo ka ne ho asem di ne ho adanse no we yade hye bia wa chema aboabo enne amokachi bia nsu ano ema wo mo no nsem bia mo de tudwa efa no Ebusuama yendi dwa na afi ye wi ayate asim ewani jedie nsem na Afrakuma Community Hospital etonsa fro se ne hu dodo uhu sanfro bibi nkwaye wani padua ni mu abra na wo monte ne te sawo yade ugbawura mu na ukwa hospital ha Ewradi OPD de daso eho nyenyenyenyen